nyuma yo gushinjwa gukorana na M23 yongereweho icyo gukorana no kugambana na Kigali cyangwa se leta y'u Rwanda. Depite Peter Mwangacucu uri mu rubanza ashinjwamo gukorana n'umutwe wa M23 kuri hiyongereyeho ikindi cyaha cyo gukorana ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'u Rwanda. Ni birego Depite Mwangacucu yongeye kugerekwaho mu rubanza rwe rwasubukuwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize tariki 26 Gicurasi 2023 ruri kubera mu rukiko rukuru rw'igisirikare rwa Ndoro mu mujyi wa Kinshasa. Muri urubanza ubushinjacyaha bukuru bw'igisirikare cya FARDC bwavuze ko usibye kuba yarakoranaga n'umutwe wa M23, Depite Mwangacucu yaranafitanye amasezerano yo gukorana ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'u Rwanda acukurwa mu birombe bya Rubaya ho muri teritwari ya Masisi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwakomeje buvuga ko bimwe mu byasanzwe kwa Depite Mwangacucu harimo n'impapuro zigaragaza amasezerano yari afitanye n'u Rwanda arebana n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ati biratangaje cyane kubona mu Depite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agirana amasezerano y'ubufatanye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'igihugu nk'u Rwanda dufitanye amasinde. Ubu bushinjacyaha bwanavuze ko Depite Mwangacucu ari umunyekongo kavukire ariko ufite roho ya Kinyarwanda ngo kuko yakoranaga na sosiyete z'imari zo mu Rwanda. Ati mu kugenzura dosiye y'urubanza rwawe, ati urukiko rugomba gushishoza neza nubwo uri umunyekongo, ati kavukire, ati ikigaragaza nk'uko raporo yawe ari inyarwanda nsa. Ati ni gute ucukura amabuye y'agaciro muri DRC ariko ugahitamo gukorana na sosiyete z'abanyarwanda kugira ngo arizo ziyakorera igenagaciro. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwongeye ko bwatangajwe no gusanga igiceri cy'ijana cy'amanyarwanda mu nzu ya Depite Mwangacucu mu gihe nta n'urumiya rw'amafaranga y'amanyekongo bahasanze. Bakomeje buvuga ko Depite Mwangacucu afite business Kigali mu Rwanda zirimo inyubako z'ubucuruzi zitavuzwe amazina ariko zanditswe ku mugore we Omobera Mwangacucu n'izindi fagitire z'amahoteli yararagamo ari mu Rwanda zasanzwe mu rugo rwe. Ikindi nuko ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwanavuze ko bushingiye ku makuru y'urwego rw'ubutasi muri DRC ANEL bwasanze Depite Mwangacucu afitanye umubano n'imikoranire bya hafi ndetse kandi byihariye n'abayobozi b'u Rwanda. Aha ngo niho bahera bavuga ko Depite Mwangacucu aho guhagararira inyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari umwe mu bagize diaspora nyarwanda ihagarariye inyungu zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abamwunganira amategeko bahakana ibi birego byose bakavuga ko azira ibibazo bishingiye kuri politike bityo ko yagakwiye guhita arekurwa, mu gihe Depite Mwangacucu ubwe avuga ko ari akagambane yakorewe na bamwe mu bategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije kumunyaga imitungo ye ndetse kandi akazira kuba ari n'umunyekongo wo mu bwoko bw'abatutsi batorohewe muri bihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Museveni wa Uganda kuri wa mbere yashyize umukono ku itegeko riteganya ibihano bikaje ku bakundana bahuje ibitsina. Iryo tegeko ryamaganwe n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu kuva ryemezwa n'inteko nshinga amategeko. Amahanga nayo yararyamaganye arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Perezida Museveni iryo tegeko yari yasabye ko risubira mu nteko nshinga amategeko kugira ngo rihindurwe abone kurishinya. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yacukumbuye icyo amategeko y'ibindi bihugu byo mu karere avuga kuri iki kibazo. Muri iri tegeko hagaragaramo ibyaha bisha birimo guhana abinjiza abantu mu miryango y'ababana bahuje igitsina no kwamamaza ibikorwa byabo. Ibi bihanishwa igihano kigera ku gifungo cy'imyaka 10. Perezida Yoweri Museveni yagiye yumvikana kenshi agaya akananenga bikomeye abaryamana bahuje igitsina. Ibitekerezo bya Perezida Museveni bishyigikiwe na Minisitiri w'itangazamakuru Muganga Chris Baryomunsi. When you look at the science of evolution, we argue that if homosexuality was genetic, then there would be... Iyo urebye siyansi y'ubwihindurize twemeza ko iyaba abaryamana bahuje igitsina bituruka ku buremangingo hari kubaho igitutu cy'ubwihindurize kuri ubwo buremangingo. Bivuze ko abaryamana bahuje ibitsina bari kuzimira ukurikije siyansi y'ubwihindurize. Kubera ko batabyara ntabwo bongera umubare wabo binyuze mu myororokere, biyongera gusa binyuze mu gukangurira no gushaka abo binjiza mu muryango wabo. Duhereye ku bumenyi bw'ubuvuzi
bituruka ku bidukikije n'imirerere aho kuba ikibazo cya kavukire. Nature, the environment, rather than being a natural issue. Abakundana bahuje igitsina hano muri Uganda nabo bamaganye umushinga bivuye inyuma bavuga ko ugayitse kandi ukangurira abaturage kubabangamira no kubanga kandi ukanabangamira ubuzima bwabo bw'ibanga. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucukumbura uko icyo kibazo cyifashishe mu bihugu byegereye Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho kugeza ubu nta zina bafite ry'abakundana bahuje igitsina, bivuze ko nta n'itegeko ririho ribihana nk'uko umunyamategeko Heritier Gashegu yabitangarije Ijwi rya Amerika. Le mariage entre deux personnes de sexe du même sexe, guhitamo kubana ku bantu bahuje igitsina ntabwo bihinduka icyaha imbere y'amategeko y'igihugu cya Kongo kigenderaho, kubera ko ari imigenzereze itarahakwira, ariko hakurikijwe amategeko atanditse agenga umuco n'imigenzo. Abo bana bahuje igitsina bashobora kubihanirwa, ariko nakubwira ko nta mategeko abigenga hari kugira ngo tumenye icyo bisobanura mu mategeko. son sens sur le plan du droit. Mu Rwanda nubwo ibikorwa byo kuryamana ko bahuje igitsina atari icyaha giteganywa n'amategeko, abakundana bahuje igitsina bavuga ko sosiyete ibaheza. Uyu ni umwe mu baharanira uburenganzira bw'abakundana basangiye igitsina muri icyo gihugu. Yadusabiye kutavuga amazina ye. Mu Rwanda nta tegeko rihari rihana homosexualité, ariko nanone haracyarimo ibibazo, haracyarimo imbogamizi ari nazo dukomeza gukoraho kugira ngo ibyo bibazo bikigaragara byo kutakirwa, byakato, byihezwa cyane cyane mu miryango no muri sosiyete kugira ngo bibashe gucika burundu, kugira ngo n'abantu ba community yacu ya LGBT babashe kwibona mu muryango nyarwanda. Mu mwaka wa 2016 ari mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Paul Kagame yabajijwe icyo atekereza ku bakundana bahuje igitsina. It hasn't been our problem and we don't. Ntabwo ari ikibazo kandi ntidushaka kubigira ikibazo. Turimo guhangana n'ibibazo dufite bitandukanye kandi tubashaka kugira ngo dufatanye n'abantu bose. Nk'uko rero nabivuze ko atari ikibazo gikomeye kuri twe, ntitunashaka kubigira ikibazo. For us, I don't want to make it a problem. Mu Burundi ho amategeko ntiyemera abakundana bahuje igitsina. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Ijwi rya Amerika ryabagijeho inkuru y'abantu 24 batawe muri yombi mu mujyi wa Gitega bazira ibyaha bijanye no kuryamana kw'abahuje igitsina. Amategeko ya Tanzania nayo ntabwo yemera ibikorwa by'abakundana basangiye igitsina. Mu cyumweru gishize, nk'uko ibinyamakuru byo muri Tanzania bibitangaza, urukiko rwo mu karere ka Mutwara rwakatiye umugabo igifungo cy'imyaka 30 kubera ko yahamwe n'icyaha cyo kuryamana n'uwo bahuje igitsina. Naho muri Kenya mu 2019 urukiko rukuru rwanze gukuraho itegeko ribuza kuryamana kw'abahuje igitsina. Itegeko rya kera ryari ryamaganywe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Amategeko ya Kenya ateganya igifungo cy'imyaka 14 kuba hamwe n'icyo cyaha. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mu Rwanda umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu CLADO urasaba ubutegetsi kubahirija uburenganzira bwa muntu mu gihe cyo kwimura abaturage buvuga ko batuye mu manegeka. Uyu muryango uvuga ko abaturage badakwiye kuvanwa mu byabo badahawe ingurane ikwiye. Asumutakaboyi Mwibaruwa uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu wandikiye umujyi wa Kigali ugaragaza ko ibikorwa byo kwimura abaturage bavanwa mu manegeka birimo guhutaza uburenganzira bwabo. Safari Manuel umunyamabanga nshingwabikorwa wa CLADO
Jado yabwiye Ijwi ry'Amerika ibyo asanga bikwiye kubahirizwa mbere yo kwimura abaturage. Iyo turebye uburyo bimurwamo dusanga mu by'ukuri hari ibintu byinshi bitubahirizwa. Umuntu aratuye afite umuryango ariko yajya kubyuka mu gitondo agasanga amabwiriza araje n'ubuyobozi bufite imbaraga bati muri mukana no mu manegeka. Muri ubwo buryo abahungabanye umubujije ituze n'umutekano. Icyo dusaba cyane ni ukugira ngo abantu bajye babatekerezaho, babasange, bababwire ikibazo uko kimeze, bacyakire, noneho baterure igisubizo hamwe. Ariko igisubizo baza bagifite. Ntibatekereza ku burenganzira bw'umwana, umuryango muri rusange bafite, ntibatekereza aho bazimukira. Ibyo uyu muryango usaba ntibiri kure n'ibigenda bigaragazwa n'abaturage, aho basaba leta kubimura ariko babanje guha agaciro ibyabo. Aba baturage nabo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nabo bagezweho n'icyo kibazo cyo kwimurwa. Hari abaturage nanjye nabonye bari mu buzima buri mu kaga, ariko leta ishobora kwimura, ariko bakimurwa ntago bakimurwa n'amafaranga 90,000. Birasaba ngo bahabwe ingurane. Urabona nese baradusenyera twimukire nta n'integuza. Ni ukuvuga ngo twebwe ubundi baraje barabarura, ubwo batubwira ati iminsi 3 ubwo tuzaza kubashyiraho za towa, abo tuzashyiraho towa